Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia, tebak absaabnya. Tapi kalau selalu lupa tanda para matia. Kula ceramah ni binan mancing sini ke beda teko si boleh bot mancing ni. Jadi bi kula pulan mancingnya ku beda tekos bele kocak tojuk tikal mun karo tekos nek keng nyari lobeng acang gula. Lobeng tekos. Jadi esoro-torot cang gula tekos ci nejejek keng tekos keng taraka lobeng acang gula. Iya lobeng tekos. Bedangki. Ternyata si bini mancing ini ternyata bini keng bi tekos pah beda si kesurupan. Bini beda kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, guru badan kaula juga guru ajunan sekesempatan mangken hadir reka di tempat ajunan semulja Kiai Syamsuri selaku ketua dari takmir Masjid Nurul Ihsan. Ajunan semulja Kiai Haji Suriskan selaku ketua dari ranting Nahdlatul Ulama. Ajunan Kiai Asnawi, ajunan Kiai Abdul Hashi, ajunan Kiai Imam, terjukan tak kaleb ajunan Kiai Hamidi selaku pengundang. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Manabi dan kula tak bisa nyebut asma ajunan seteja tung situng karena terbatas apa ngauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek seteja saya ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara istimewa beliau Bapak Didik Haryanto selaku Kepala Desa Kebun Dadap Barat, yang pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Ketua Remaja Masjid Nurul Ihsan, yaitu Kiai Putra Dana, dan seluruh panitia penyelenggara
Isra wal Mi'raj. Ben setuju para rabu, para undangan lake otaba bini beten kaula amul jaaki, ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan esa malam mangken takdir bi Allah eta pangkiaki papolong tempat secek muljanah engki kak dinto masjid acara secek muljanah engki kak dinto adzikir areng sareng de Allah ben insyaallah papolong kelaben orang-orang seemul jaki Allah para alim para ulama semoga kamuljaan seakal tekel kak dinto beni cuma ibaki etunya beni cuma ibaki kebun dadap tapi sampai dek ke akhirat kaula ajunan pakun papolong dalam kabadaan kenging ridho epon Allah. Salawat ben salam nyereng ngatoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi semalam samangken diperingati peristiwa besarnya yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kak dinto dua peristiwa seepapolong isitung malam. Isra nika acelen malam, Mi'raj nika ongke. Jadi dua perjalanan epapolong isitung malam. Seperjalanan kak dinto mun iyo korban akal, kak dinto tak bisa iterima secara rasio. Apa napa sebab? Karena antara jarak ben bekto kak dinto tak stabil, jarak terlalu jauh, bektona terlalu singkat. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj nika dalam Al-Quran ketika caritaake bi Allah iya wali kalaban ayat subhanah. Secepon ulama tafsir mana bi beda ayat iya wali kalaban subhanah pasti samarina subhanah nika abahas bareng seluar biasa. Makanya Isra nika ya wali kalaban subhanalladzi asra luar biasa. Ben Isra wal Mi'raj kak dinto sampai samangken saking dari pentingah kak dinto pentahun ibadaaki setiap tempat, setiap masjid, bahkan pondok-pondok pesantren, bahkan beni cuma masjid dan pondok pesantren toro kadang orang biasa nikah sampai abadaaki peringatan Isra wal Mi'raj saking dari pentingah. Makanya Isra wal Mi'raj nikah ili beli saben tahun beri Nurul Ihsan beda Isra Mi'raj, tahun sebelum pole lambek beda, tahun siadaan pole lambek beda, mungkin ibadaaki pole apa mak jengaja peristiwa Isra Mi'raj ulangi peringati saben tahun. Padahal ceritanya tak kira auba, ceritanya pakun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mbian makin noro apa ngajen Isra belum polo kali tak kira mangki keterangan dari Masjidil Haram ke Masjid Dadabara ni dedek ki tak kira mangki ana apa mak ili beli dibeli cepon ulama saking dari pentingah pak na pak saos mun penting nih pakun dibeli. Mantap hahaha bian cak gelak tu kok gegar ku bapa aman jadi selamat dah pak na pak saos mun penting pasti dibeli. Tetimun ini beli penting nyaman nih kok penting. Jadi muntro oninga penting tak penting sesuatu itu apakah penting atau tidak, perhatikan. Kalau dilibali penting, mun lalok pada ilibali lalok pada penting, mun lata ibali isa kale mate ya dimma bodoreng mati naro Isra Mi'raj maksudnya pengajian.
Jadi Isra Mi'raj ni kecek penting amangkana ili beli. Torai bimbian na pak saus mun penting pakuni ili beli. Kula tanya ajunan serabu. Mbian sehari semalam ada berapa kali? 3 kali kan? Mak ili beli ada. Jawabannya situ penting. Mbian kita kula ada renari ada boleh. Lemah ada boleh. Padahal saya ada pakun nase. Cukong bakun. Mak lain dibeli bayi. Minta ada sebulan 2 kali dah ya. Ada ya awal bulan akhir bulan. Apa mak ili beli? Mun penting ni kayak ili beli. Bila bi al mukarrom mari bani karo ada ku tak ambu sekali. Mangkana bah polempo. Montangkan cerukan pak kepak bus. Ngakan lo pati banyak kopi bon rokok. Kula mak kita rokok pakun tak lempo. Beni tak aja motor lempu apa lambak king di Allah kilok tekah. Cang orang ero ngakan malam kula karo king malam masalo ekakan. Semalam ngakan dukan le ngak makin ni pengajian ki furu perenduan kula beri ngakan. Pahe kantoh. Iya pola beri deki ngakan boleh. Iya pola ru. Iya mun tak beri lo bap, pecak gula tamu. Mun tamu ini kan tak ning repan ni, kapalai beri ekakan tak beri dentek pola ko lepai ru dia. Yep. Kula semalam ngakan 2 kali, semalam ngakan 3 kali. Mari aja mu keng pakun tak takdir lempo sampai makin. No le kula cuma lempo. Kula sampai mikir mun kula ku pakun tak lempo macam noro AKB 3 bulanan bayi bulan. Cepon mun cocok lempo KB 3 bulanan. Kula nguti suntik KB bayi. Malah cubeng. Apa ni si cubeng you? Jadi Isra wal Mi'raj ni penting hadirin, saking dari pentingnya sampai Eli bali. Pak na pak saus pun penting. Torai situng pasti Eli bali. Nomor 2 tak kira kalau pai mun penting. Kayak itu penting. Biar teman mangki beda cerita na orang. Kak le 2 hari tak kemi. Kalau pai le. Ada ring. Apa mak tak lupa. Pak na pak asal semua penting ni kau pakun ili bali pakun enggak. Apa Isra ni kami yang kepenting hadirin. Kenapa kau dianggap penting? Karena Isra wal Mi'raj ini berkaitan dengan hal yang sangat penting. Polan Isra wal Mi'raj ni berkaitan kalaban perang sejak pentingnya. Isra wal Mi'raj ni pasti penting. Pak na pak ni kenapa cang sambungan na? Pak na pak ni kenapa cang sambungan na? Bener. Gara-gara sambung kalaban perang penting norok penting. Pada naban polisi, maki beni polisi king mun akrab ben polisi kata aku ayo orang. Bener. Supir king supir kiai. Ampoi beri saya. Padahal supir sabu-sabu kelentong. Padahal pada supir pada tak noro andi masih tungai beri saya masih tungai kelentong. Apa cang sambungan nah mau sambung kalaban penting norok penting kayak mau sambung ke perang si tak penting norok tak penting bahkan mau sambung dek kesebahaya norok bahaya jelas nah apa sambung na Isra ni kemak penting 1 Isra kak dinto berkaitan kalaban keimanan kula jadi ngebala iman kak diman ma huwal iman napa seenya may iman ni kasampian kutu i'tiqad iman ni kasampian kutu yakin situng da Allah dikuru guna iman Allah malaikat kitab rasul hari kiamat kodok ben qadar. Coba perhatikan satu aja kak dinto sifatnya adalah gaib. Iman nika percaya dek kebareng selok padang iman nika percaya dek kebareng seta ketela. Isra wal Mi'raj itu berkaitan dengan iman apa coba Isra nika kan ajalan dari Mekah dek ke Masjidil Aqsa Palestina ini. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini jaraknya beda saya ada 1.200 kilo 1.200 masa ungguan tak ungguan mun biar lo percaya okor tibi gua tak nyari aku percaya boy dah 1.200 kilo ribu mun ngangkui pesawat ducem mangkat tetok boleh 4 jam
nika kita ongkeun ke atas Isra ngetok nika mun nuruk pesawat 4 jam. Zaman Nabi Muhammad pesawat kita ada pokoknya nang di beun summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi aramun nyampit deui cengang boleh summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Dia di nama kita nyentak kor lah nyampe summa arudduhu minal arash Nabi Muhammad bali dari aras qabla ayya barudal farash sebelum tempat lengkinan ni kecelep orang ini kamu tojuk sini kan kapan ceker ke angak kan Nabi Muhammad alaihi berangkat Isra bahkan Mi'raj abali boleh dak ke Mekah tempat lengki na kilo celep tempat lengki na ki angak saking dari sekecek akal kamu masih ngucap masuk akal nih perjalanan 1200 kilo kalau pakai pesawat 2 jam perjalanan berangkat 2 jam perjalanan pulang kalau pakai mobil ditempuh 6 hari perjalanan mun ngangku sepeda motor 12 hari mun adarat sebulan 2 hari mun agar shot mate jauh tanya tapi perjalanan sejauh ini hadirin ditempuh 1 malam itu lain naiknya Isra ngetok nikah 1200 kilo lain ongkir Nabi Muhammad mangkana hadirin mun ajunan abahas Isra wal Mi'raj mun ajunan parcaja ka terjadinya Isra wal Mi'raj ajunan ni kebeningan kui akal tapi ajunan ngangkui ateh mun akal tak kira narema nikah mi tepak kau ring kebun dedek di saya parcaja mak tepak karing sarong ki saya parcaja orang semerang langsung dari Nabi Muhammad ni kala orang yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad saya nyapok langsung dari Nabi Muhammad ni kekalaban Isra wal Mi'raj kafir boleh banyak saya kafir boleh orang seiman nalok pati totok seiman nalok sabaro macam percaya macam menten kapan terjadi Isra wal Mi'raj kafir boleh beri kok percaya ke Muhammad lok teman nakal king mun setia gila Muhammad je mak gila cak ke Palestina mak semalam dah depak boleh ke Mekah banyak orang saya kafir boleh orang saya nyapok Nabi Muhammad langsung saya mireng dari Nabi Muhammad langsung ni kata percaya kebun dedek tak mireng langsung tak nyapok langsung pah parcaja abadaki acara sampai raja bede-beni kepah empian entar rombongan kak kanto mun beni keng iman saya yang kui sampean tak kede pak kak kanto makin bu cepah engki amin de iya kasep mun beni keng marga iman empian tak geran jambian beni tak leso begelak leso empian ki entar jeung aja adan tek mulai gelak mulai ba'da Isa ambian bener mulai maurib kalak toju ngada si bener ambian nika cur ngoncur melkot kong markong mulai maurib sadan te ambian sadan te pengajian mulai maurib senyuruh adan te siapa buk bamak yun ceng ba'da maurib nah tak lempoke dia sah pengocak gal Papa leman gak ada nih kan takut tak milu kenengan kalau mau rib cek maka tak Isa tanya pok kenengan terus mak are bedena
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi Isra wal Mi'raj ni ga bani urusan akal, urusan iman. Mbian sida pak kanto ni kepak mulai ki mau di padente mun beni keng oleh pertolongan Allah haram dan tak kira tar ka kanto. Mbian mintar keng iman sampian kuat. Mbian mintar keng sampian ipalain do Allah pasalamet do. Mandiman pengajian tar ku tegapal kamu wan mbian ni gula. Pengajian tar ya Allah. Tikal mentar tak kira pulang itunya terus sampai ke akhirat. Dongking, ya gula tegapal kamu, nak kerokannya mana lo tahu? Artinya cek sekian nomor jalan kambian tokang gula. Hari porok saroki, samporok lenteng, dia tegapal gula tikan. Menter ke Allah beri sampai ke akhirat. Keng cendur mangkat, tenang gelu. Jenjak benih kau paham kata ada yuk. Kalau cendur mangkat, paham kau cek lagi. Tergi pada lenceng umur. Terbi pada berselamat tergi nyapa akar cup tahun datang makanya Tuhan nama kenegah Allahumma barik lana fi Rajab pa barokah aki bulan Rajab amin wa Sya'bana bulan Reba amin wa ballighna Ramadan pada pa aki ke bulan Ramadan jadi pada doa lanceng umur menterda pa akar Ramadan kapimbian mbian menternya apa asaan saya hadir menter tak sete mun tak teke atrawi bulan pasah saya hadir menter tak sete mun tak teke apa jang telas Idul Fitri. Mari nak apa jang telas. Ambil ada iya ke ada yuk. Mari nak apa jang telas menter lanceng umur. Mak ada iya ke ibu rumbian. Yang ku mati ya. Beda penceramah atu agi mate. Mbian saya kok takut ke mati yuk. Ika bala bigu lagi. Mati ni kisah pertama. Coba nak kanji Nabi seneka. Fa innal insan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Masalah mati ni kisah nomor situng. Umur manusia ni ke iokor dari rizkina. Titimbian makin lebih gula payah kocak. Mati. Tak kira mati mun rizkina ki beda. Karena umur manusia ni ke iokor ben rizkina. Kan beda orang ni ketur kadang sakit sarah. Tapi makin sakit ngakan tujuan gitu. Mata lu mati. Nah, seengkilo totok tu. Kapan sakit sarah makin emas sakit, cek makin impus pah tak masuk impusan, beda kan? Sendok ben aing tak masuk aing bon, beda. Kapan impusan keluar boleh, beda. Mak tak masuk impus. Rizki nak ampun tak ada, mun lah senikan ni parak lah. Mun rizki nagi ibadah tak kira mati. Kanjeng Nabi sadabu fa innal insan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Mun rizki nagi ibadah tak kira mati. Hitung nih kan. Makanya gula sesering cerita eta piru lambe bodo orang bah sebelum mak minta orang sakit tu apa minta tajil ikakan separuh panikakan pah mati. Kapan dipandi iseramuan apa melak boleh. Kapan melak pah ngocak kemakarena tajin kan. Kutaki ngakan tajin ji, mari ngakan tajin mate boleh. Se odi keng nguni tajin negari separo bereng dekat. Kiyu. Orang sakit sara. Gule cerita almarhum ke Jawahir. Tatangkeun aja pun sakit 4 tahun. Panabit pahami tajin kebayaki. Ekakan le separo, tak yabi pah gelau mate. Ki berkataan iya ni pandi seram muana pah melak. Pah ngoca, kemakarena tajin. Ku tak ki ikakan tajin dapat ada. Kare saparo bereng napa boleh se odi pah mati mun rizki neki beda. Lah mati ki odi boleh eko ni tajin aja. Mangka nampian mun sakit mun ngakan je pat ada. Pelaki eko ni boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki umur tapi tenembian tak kira gulaku magilambian paha makan itu na sasak tak kira pahe kuni boleh ke ani kita kok gengtung contoh nata kok ada kian ni kan oheng mati ni kan ki pala mati bari na ben erro ni ka pala mati ma kula malam Jumat bari ni kan ngiseen pengajian
EN Jumiati. Uning dan EN Jumiati. Pak Polwari na kasah. Kula pahyen tadi bi kelebun pencer kan pencer kejadian kasah. Kejadian ni ka pencer. Tisa pencer. Padahal romana si bini ben romana si laki beni pencer keng pencer ni keng tempat kejadian. Akhirnya pahih bedak acara Pak Polwari kula pahyon ceng. Kula kebetulan belum Jumat ni kala IC pengajian esang ke Agung benda era Labeng Bengkalan S2. Jadi kula tak langkung ra Pak Bun jang kula la S2. Kula paling ngepol semalam cuma bisa ke 2 kali jang kula. Pengajian. Punten ni Kak Kiai keng mak le teka hajat ni Kak EN Jumiati ni Kak entar buat maurib kula. Kula tempo na ceramah kula. Ketika kula ceramah ni bini anak ni ni pah mancung areng cereng. Biasa nak kula ingat kejadian di Sampang di baring kula ceramah ni binan mancing sini ke beda teko si bebole bot mancung ni jadi bi kula pulan mancingnya ku beda tekos bele kocak toju tikal mung karo tekos nek keng nyari lobeng cang kula lobeng tekos jadi sorot-sorot cang kula tekos cina jejak keng tekos keng antara ka lobeng cang kula iya lobeng tekos betangki. Ternyata si bini mancung-mancung ini, ternyata bini keng bi tekos, pah beda si kesurupan. Bini beda kesurupan, pah panitia laporan ke gula. Anu ke, EN Jumiati masuk ke peserta, masuk ke anggota pengajian. Ini kan masuk nyari anak, mana anak saya? Bu, pangkok si kesurupan nih. Pahatkan, jangan tertawa. Jadi orang mari dia keluki acara tadi. Takut ke orang pulan kocak kemasukan EN. Di gule kocak janda kelakal. Ada cerita tanah orang mate bah keluar odik pole masuk ke orang. Ada cerita tanah orang mate entar masuk ke orang Ada cerita tanah jang gula. Mun pah orang mate bisa keluar pole pah entar kareng odik. Gula mun mate keluar masuk akan kita mirzani bayo. Hahu. Betul iya. Mun Pak nyari ani sasabian nyentar nakebi gula masuk nakebi. Mun Pak haring mati bisa keluar boleh. Loh, tapi nek ngaku bane janda kalakan neka jin jang gula. Imajin korin utawa jin Allah serokkan tuanku bihu. Padi ko belo jin pah beres sadar se kesurupan nih ngaraca ngejin pate itu mongko cok bene si bini ngara. Keluar ada cerita orang mati ini ke bahudi boleh pahintar nampak rono pahintar namun menyekutan diurusan orang mati bimda mun bagus sabai kebun swarga ya mun celaka sabai jurang neraka makan cek jabar jajam biar istilah jerengkong ada cerita orang mati teti jerengkong ada ambu sing ampun ngocak tore teti mai temu bu mayit leca lek kok pulang mbok Noremun lecak aja ada tak tetina padahal si tetimun gereru mayit orang akan demayit kaki yo terakam miala akhla ada iya Allahumma sholli ala Muhammad aduh kali setengah jam ini mah beda nyanyi India lagu Isra Mi'raj you ini Pak Isra Mi'raj minta lagu sampean gaul saja bila lagu makin gula cek bacing beri lagu waktuku kecil aku tak tahu yang mau ngilmu ku sentil ku kira pentil tak tahunya sudil apa
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi tak usah bahas, tak usah kok mati, maki kok cak mati mun rezeki neki beda tak kira mah mati. Tung nih kak. Nomor 2, ternyata urusan mati nih kak. Manusia ini kebekal mati tergantung dari tanah kak di mak orang ini kayak kebay. Makanya kan beda orang dedek nih kepah mati Mekah sini ki. Beda saya mati Mekah, beda saya mati Pontianak. Padahal kelahiran kan toh anak amak mati eman kaman. Ternyata orang ini bekal mati bekal beli ke tanah dari tanah kak di malam buat saya kebay. Situng waktu Nabi Muhammad teman lebat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Nabi Muhammad situng waktu ini ketuman lebat situng jenazah ala qabrin situng kuburan. Kanjeng Nabi matur patanya kubur man hadza, kuburna siapa ya? Pas dia jawab Habasyah al-fulani ya Rasulullah. Ni kering Habasyah fulan Habasyah ni ya Rasul. Jauh Habasyah ni dari kuburan nikah. Kanjeng Nabi pah adabu la ilaha illallah siqa fi ardihi wa samaihi allati khuliqa minha. Manusia ni ka bekal beli dek ka tanah eka di melembok sekebay. Mangkana orang ni ka mate na ta temuh napa mate Madura, napa mate Mekah kan beda orang umroh pah mate Mekah tadi. Keluarga napa ngocak cek bikok lero cek mangkat. Mangkat tok. Makita mangkat apa kun mate Mekah kasalo bisa lakar bi Allah ekebay dari tanah Mekah. Makana gula benajunan nikah. Kepon Allah wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia ni kata kira beda oning mate eka di mah sehadir ni kak tapi bang kibulian mate eka di mah tergantung tanah nah napa mate Mekah, napa mate Jebeh, napa mate Madura, napa mate Deret, napa mate Tasik, napa mate Bebe, napa mate Yatas. Salah boleh lah dekan beda si mate Yatas yuk. Minta bilang kabar ki Desember kemarin beda 5 pesawat gegor nyuk hekam make di pesawat di atas nyuk iya dia baik tahu di atas dia lo tahu di 5 pesawat cuman tak penting mati eka di masaus kaula ajunan sepaling penting mentor bila boy mate iman naman teriki ba mate. Maka makin kalebet intar Isra wal Mi'raj nya kesampean ageng seimannya man, ageng seiman. Tak kapi bisa intar, padahal sampean selesoh, tak lesoh tak intar. Sampean sejauh mobil rombongan bae luar roh, padahal semak-semak mangkendung tedungan. Ma intar sampean pun pengacun entar pengacun diborok rombongan ku borok nangkin majer, nangkin lesoh, nangkin payah. Dan kul yakin ajunan seentar ke pengajian leso aja gajah mbian seebele bi Allah ibu teoring selamat mantar bi Allah ibu selamat kapi mantar bi Allah ibu bercerah kapi mantar bi Allah ibu teka hajat kapi amin Allahumma pon ana apa Isra ni kama ili bali tahun polanan penting apa mak penting polan berkaitan kalaban pereng secek penting apa secek penting iman da Allah subhanahu wa ta'ala ajunan percaya dek Isra padahal tak masuk akal mi percaya sampean tak ngaku akal tapi sampean ngaku iman da Allah subhanahu wa ta'ala terejaga iman sebeda idadah mantar kau udah benajunan tak saya kecuali asangu iman la ilaha illallah amin amin Allahumma mantar tak saya kecuali iman ben Islam cekak idadah kau udah benajunan amin mantar bila saus saya abalik Allah husnul khatimah amin. Tung nomor 2 apa Isra ben Mi'raj ni kami penting polan berkaitan kalaben ibadah secek penting ibadah apa bu solat ibadah ni kasih paling penting dari satu aja ibadah pejeng mi pejeng saya paling penting napa buktena ibadah saya paling nolak ili bali ni ke pejeng bener ili bali pejeng saat semalam berapa kali 5 kali ni kasih wajib lain saya sunat sampian sebelum sopu abajeng napa tak abajeng orang si abajeng 2 rakaat sebelum sopu ni lebih bagus etembeng dunya ben saesenah
tatang kena sampean andi mobil ken peto, tatang kena sampean sabena lebar, tatang kena sampean andi tanpa alokean lebar jeraja, sampean tak diandi keng sampean sebelum apa jeng subuh ke apa jeng sunat 2 rakaat nyaman salat fajar. Apa ku abi kanjeng Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar ni lebih bagus etempeng dunya ben saesena. Tatang kes andi dunya benya empian tak diandi keng mun sampean apa jeng salat sunat 2 rakaat salat sunat fajarnya mana sebelum subuh sampean andi bareng selebih bagus dari dunya ben saesena keng bi Allah tak ibeki samangken ibeki budian salastari namate. Sampean mungkin oding melarat lakon nyiksa tapi bisa aja ke malam bisa aja ngajak. Sampian si bisa tahajud ni kemudian bekal eja ke ilmu kufur bi Allah yang kak cera-cera. Makan jabun ke syair ya ibadallahi jitu rubbada'in la yuradu la yakumul layla illa man lahu azamun wajitu. Ya ibadallahi jiddu, wahai hamba-hamba Allah jiddu jek ngajak sampian. Rubbada'in la yuradu, banyak doa ni kata etola terima kasih bi Allah. La yaqumul laila illa man lahu azmun wajidu. Tak kira bisa jaga malam, tak kira bisa tahajud kecuali orang-orang seniat tecek santak ben bisa je ngajak ala ben ngantok. Bila bini ni kemudian cek lesok pekik laku cek dah ada tedung di budi. Jadi masa ki andi nak kena kini mandemana ki nempan nyuo suwe tak buambu sekali. Siang nyuo suwe, malam nyuo suwe. Jangan anak pekun nyoso magi malam bu. Masa karo siang kedok si nyoso. Tedung sampean ijagai nyusua anak ang aliran apa dah jembong ni meja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedika juga ni targa pengajian ngak makin ni kak. Padahal payah, padahal lesobek tu na banyak saya pada ada sampean. Mun benih keng selamat, mun benih keng epa becer, mun benih keng bi Allah epa teka hajat dunia akhirat tak kira bisa ngalakoh, tidak berani istiqomah. Pajang 5 waktu ni kata masuk ibadah yang paling penting dari semua ibadah yang ada. Makanya hadirin sampai itu gua kibi ulama, tanda orang selamat bentak selamat ni cuma situng. Pajang ni kalau. Saya orang saya selamat ben tak selamat, terus ni kesampian. Cepun ulama tek gunung pajang ni. Saya rasa aja ke bajang pabanyak itu senambian pakun masuk surga pabanyak ala ku maksiat keng mun bajang ke lako pakun masuk surga ya keng yo bergelu ya ja maksiat bu tapi mun ki abajang ini ki beda arpan masuk surga sini gelo mun ki abajang makana 2 makin nikah iman ben bajang seberkaitan kalau Isra 2 ni kata ning pesa hadirin 2 ni kata ning pesa tak terima mun cuma situng tapi situng tak yang kui cepon ulama iman orang ni kata terima bi Allah mun tak abajeng iman keng tak abajeng tak terima iman oh tak abajeng tapi tak iman tak terima abajeng mun iman kudu abajeng mun abajeng kudu iman mun kalau urusan khosok tak khosok ni cepon ulama si bisa khosok ya atau selok bisa tikel lah abajeng mak kita khosok kula abajeng tak keng kula tak khosok bagus abajeng tak khosok ni ke bagus saya tak bagus ni ke mun khosok tapi tak abajeng oh dari khosok sekecok Allah abajeng bi enja nak poton ti nama kita khosok sepenting abajeng daripada khosok tapi tak abajeng dak faedah nak mun 2 ni kayak andi iman eka andi terus si nomor 2 kak di tobajeng eka lakoh berarti sampai ni ke Allah ki ikar pagi na masuk surga le masalah keng gula benajunan ala kutusah tore pamari mangken tusa ni kebun mangken bulan recup mak le mate gula benajunan tak ngibatu recup ni ke mangken ni kocak syahrul istighfar bulan ni minta sapora makanya bulan recup ni ke beda amalan khusus setada bulan lain kenapa malamalna situng
Orang semaus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jumlana petong polo sambi maus tanang nga sambi iyangka kilaku petong polo lemalem petong polo lam tamassan naru lahu jilda. Orang saya macaki puru petong polo orang ni kemudian tak kira setting apoi neraka. Make amin mun tak maca termaca apal kebacaan namanya bareng bismillahirrahmanirrahim Rabbighfirli ini tina aki kok ya sudah norok buntek kok si cecer ki laku petong polo lemalem tak boleh jualan ke umpama mbian mun ki laku petong polo lemalem petong polo tak boleh jualan tak boleh laku tak boleh ngarek becah sekalian beri petong polo ki laku melolo tak belem-malem melo sibuk tak sempat ke macam istighfar lain pokong jak sampai tak macam istighfar bulan recepong bulan minta sapora makin ni kah mari mau masak pas sibuk tok sepuluh mangkat ke pasar duhur kita datang asar lesoh Isa ngedah sopu mangkat boleh mau ripru sambil curungan curayu deh nggak di sambil dah iya aja sambian sambil bercembian mbian macam istighfar nah tahu sayyidul istighfar menapal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li kajangkel lu tak eding mbian. Iya jangan pakai pelawan tak kira apal jangan lanjang ayu apal lagi ini kan nyaman sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa alhamdulillah apal kabbi antana sina korla apal magi antana to ni kasidul istighfar sekalian bayi baca mulai kelak sopu sampai makin tu sancur kabbi atal-talan amin sidul istighfar nikah lanceng ke sidak pandok boy Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lanceng gelu ke pandai ke sepandan boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin pakun lanceng ke pandai ke sepandan boleh astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim lancang bakun ketok astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim bakun lancang ke ketok boleh astaghfirullah 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 bade sebandaan ke tedung baik tak usah macam mungkin orang pandai orang nikah at-taibu minad dzanbi kama la dzanbalah orang si atau dari dosa ni ke persis pada ben saya tak ala dosa sama sekali gelas ni kemun besa diimpian ilim pole era sopole ben lim eltiko atau ben lim egi asampung mana sampungah keng bede lampat tak sana ni bener keng orang saya laku dosa pah atau ber ke Allah beni karo dosa nama ke lampat kemet ada sekali mun ero tak dosa di mana mu tak dosa cek kapi manusia ni katu tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa tapi kalau selalu salah pola benih manusia tebak absaabnya tapi kalau selalu lupa tanda para matia
Janda aja. Ma nyunyu kang kok mun beni janda kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin pong tempo na bulan istighfar banyak minta sapor lagi. Nomor situng amalan apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ibaca petong polo kilaku, ibaca petong polo malam. Orang saya macam kat dinto maka bi Allah bekal selamat dari api neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor 2 dekik recep terakhir. Pada Jumat sebelum recep terakhir tadi kan pada Jumat terakhir. Di Jumat terakhir ni bian ngaki. Ya masjid kan ni keding orang sing maca khutbah kasa. Kapan imam maca khutbah mbian maca nik yu. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ni boleh nak boleh. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca berempat kali, baca 35 kali. Nika amalan cuma beda bulan Recep, selain Recep nika tak ada. Termasuk Rabbighfirli warhamni wa tub alayya nika bulan Recep. Mun baca bulan Reba ya pakun oleh kenceran, tapi faidana lo pada ben bulan Recep. Pada ben ki puru Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca laina bulan Recep pada oleh kenceran, keng faidana tak pada ben saya baca bulan Recep. Saya rasa baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah ketika Jumat terakhir bulan Recep berengaki imam ongke ke mimbar baca khutbah mbian bah maus selama setahun sapian Allah bekal eje pandi pese melolo kor ngalak teruk kor acualan mbian bah debu iya mun alak kok kita macam jandi pese kiai mun jualan pala macam dia pakunan di PC. Orang ni kebanyak selako tapi tak oleh PC. Banyak saya jualan tapi tak oleh PC. Cang saya rasa kapan jualan oleh PC. Terus kadang orang ni kecak makin jualan apa ada banding orang PC na tak pada. Bener. Situ ngak jualan bisa majarotang, situ ngak jualan tang aja raja. Situ ngak jualan bisa melihat sepeda, tu ngak jualan sepeda nanakin jual. Norok bendalmu adalah mata apa ada rizki ini keding Allah ding kula ben sampean usahana keng se macam ki buruk asah tangkung bi Allah rizki nabi Allah bakal pakempang rizki selama setahun depak kerjep boleh budian makanya kiai bi Allah pakempang rizki robu anak apa kiai ini kan entar kasih andi rizki makanya makelah aku tak pati sahara bi pese yen tari juga nggih kan kayak ngasarin tamu entar si bini ngiba gula selaki ngiba amplop sampean jaga nanti edung pah tamu tok-tok-tokan anggota nabang mekar joyu depak ke bajana majer lah guket seminggu seket pon dua nih ke manter bisa ayam malaki nomor situng manter jaga iman kaula ajunan amin. Nomor 2 mantir bisa ajaga solat 5 waktu amin. Saya rasa ajaga 2 nih kah kau lebih najunan pekan selamat makanya acara makin nih kah ibadah aki saben tahun mak le teti penganyar iman kau ajunan amin. Ibadah aki saben tahun mak le teti payah ngada ke ibadah sanya masolat sehingga acara makin nih sukses tak yokor dari malam makin rammi tak rammi na acara orang sehadir ini kebeni ukuran sukses tergantung leku mun leku sebiasa na apa jang sopu kol belu pah auba pah teti setengah belu ya pakunnya mana aja saya biasa na bejeng sepuh kesiangan pah leku sampian ngeding pah abojeng tak kesiangan berarti acara makin ni kesukses amin mun beri masjid ni kesepuh ning kepetoh pah leku jan rami berarti sukses acara keng mun leku pakun kepetoh berarti acara ni kata dek buah na karo keng sehadir ni kemakin esa poratusan apa contoh nak tahu rempak Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar sajana semangat entar ke masjid. Amin. Ter sajana semangat bajeng. Amin. Ben seten punten namun tak bisa berjamaah ke masjid, berjamaah compok yu. Berjamaah compok. Cak ampo apa jangan ke tibi. Impian kan pancing ke sepuh pah tuli apa jeng.
anak jadi cegai cak bujang ketibi anak cegai laki na cegai berjemaah dan kula sering ali beli orang abu jang berjemaah nikah nomor situng tercedep itu lekor nomor 2 orang sa abu jang berjemaah nikah mun situng terima selain terima kapi saya nomor 3 situng saya khosok selain tak khosok tulis khosok mun pah berjemaah nikah laku Roma rukun keluarga cek pun Imam Ghazali keluarganya mentro rukun na ipakun abu jang berjemaah mbian makila atokar to king muna berjemaah tak kira abid sa tokar ya tengkana rukun dengan bini ni laki bini ni kata yo kon dari tokar karena macam mereka lagi bini ni kah bade terus kadang mereka lagi bini ni kalau itu mau tokar ada kanten romoro itu mau telak bade kan bade lagi bini ni benar ya tokar aning pun tahun ngandung bade macam king mbian magi atokar to king mun ahli berjemaah tak kira abid magi atokar arapa orang ini kemun biasa abid yang berjemaah asa abid yang ketibi tak nyaman ingat mbian re mun abujang berjemaah tak nyaman bulan biasa na abujang ketibi mbian mun berlaki ni biasa berjemaah coba torai pana tokar ku tak lekas sarmu sobum mbian tak nyapa asar tak sarmu duhur tak ada kande maurib selake kelangker mbian ku tak lagi pikiran mun biasa na maurib berjemaah macam norok macam menjo norok pak boci tak norok biasa na berjemaah akhirnya norok kia ceng mancung cepat cubun mordaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin enjo kira-kira nyampit begelok tak sarmu kayak mun tak nyampit lah karena neng nyampit akhirnya nyampit kia lo celok amin selaki agretek tompes sarmu jong ya itu pun berjemaah tak lah nyapa bener bulan rakaat pertama lah sarmu rakaat pertama si bini nyapa rakaat nomor 2 bisa laki pahe pelanceng Fatihana waladdallin cang si bini san misan kah gelek dah mare amin tak lah beres ya tokar selaki pah gretek ibri mun kedi bah nase gelek kah nase on terbiasa jaga berjemaah amin manter iman tak itu abu Allah amin manter setaja paring nasihat amin setaja sehadir manter paring selamat amin manter pada pak umur depak kercup tahun datang pole amin ben setaja sehadir manter tak karwa polong itunya manter polong sampai ke akhirat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Ngereng kula doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina ولأجدادنا ولمشايخنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المر وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Sapor aki setaja kibu
tertabangkia boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.